wedding nengwenda murie wa kamera ngiri hiatia Rihanna arakiaririo mato maje hori mucembe wa kuhure aratia 1.3 amomora yarandagana gwa gukoma kia kuina na ina muno ya kindu kina 1.3 billion, an equivalent of 1.3 billion besa cia guku icio ni milioni 1,300,000 pre-wedding. Yes. Iyo hiki magake muri hake. Wewe ukefarai na pre-wedding. Ule mwezi ringi. Kefa kinyosi. Rihanna. Yes. Amore 1.3 B. Yes. Ocho na thirikari tutaki kiota kumuriha. I was. Abana. In fact ona kungigwika ati tari for example tugane igogo na tare aja muhuri kana madaraka. Yes. Thutha ini gucoke kumbuke ati he muini thirikari yetire ke muri ha bia ta icio. Yes. Oro cio no urehe mwaki muno. Ewe na ka 1.3 billion. Kahoreru. Yoko athaka no hiki uguthio ni suka bag. Oyo mofa muda anathie. Oti ai dama wa mobile. Ya. Eno nä thä mwini nä ainire no wega gå tirä må ndå wa gå kå retä two hapana onau asa gå tirä that one I can assure you no ngarä må ndå å ngä thinä kä rä ria kå u nä ambassador wa Kenya kå u India gwä thinä kä rä ria no ndigå cia no aheo handå aca list ya aria no agä rwo nä agå taranä rio kå rä a kwä ragwo ena tha yes wageni masuhuri ndio kutoka inchi mbalimbali 1.3 B, she was the star attraction. Of course, we are kirutwa kuria kwa kirehu. Akeine. Na ukira mwini uria utwina ake ni muri hegoro kidogo ni mukumuhe nyimbo inya. Mwene undu uyu ni oretitie special request. Yes. Obetse icio ri. No skavera unti ciothe iria cigwikwo mwaka uyu. Na ciune na itigare ona ti mwaka omwe aya etatiga ona lao njire kiheo 10 yake ya milioni 10 ndona bata rĩu rĩu mũndũ ũyaine na andũ mũndũ mũkire ta karangu 10 ti andũ ai Raki na ciringi na bata kidogo 10 no abata raki abata bas kugituika o round cirabangwo na ciringi ri milioni icio ni round ngiri na matatu aucho mwaragianire muini wake mabũrũri ũgwĩtwo Rihanna nĩ arũgamĩte na mũcendegenye Sunday no Blue Springs harĩa Homeland Kanĩrũirwo stadium ona point ĩno tũrĩ nĩ eherie 1 in the 0.3 B yes no iturugamie twita industry hakuhĩ ithuothe ongirora mbeca iria aini marauga marakunjũrĩirwo nĩ what is this MCSK yes you can tell icio mbeca itingĩkinya ici cia point itingĩkinya ona point yes weretie wanu tugo na 0.3 yes mbeca icio ingĩgĩa ka JCM 40 ona ti 40 1.3 B yes
nä mirioni å hå re maita ngiri na magana matatũ. Yes. Ĩyo nĩyo 1.3B. Na ndigwä cia nä arainire ithaa Aca ti atä nä kå ndå aratindire tä akäina tondå angä korwo må ndå å yå nä we må tongu må no Asia rä aria nao nä kä nä aingä nä aingä. na ningä matikä na the whole day No they don't. atä ya gå ikara hau ningä Yes. gå kå rä hä tie Sabini rä nä å kå hinyio gä kå ina gå tå ngä kinyä ria Samido merä nä aine nginya ciara igande. nä å ine thauti å re tå tindä rie gathenge igana nä aine na hoithie. na nä å ine å hå må ke å coke kä haro rä ngä tå ngä ne mcima magana merä nä aciake maguta ritararä. 1.3 billion. That's a lot of money. Na nä inä karä kara yake yamba mayambla ela You can stand under my umbrella ela ram pam 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 Mwene o hiki man akarå down ram pam pam na atirä andå kå inithia mwana ndegwenda itherå na kugithia ndå mbu ana nä må ikare thä må mwä irorere gä tonga kä nä å horo na nä må rå å reka pre-wedding ti wedding. Yes. nä cai wa hiki å menye cai å cio ndå rä na ngacibå ici andå mamandä kagä rä rio å gacoka å getio matano mandä kä rä rio ngacibå gä thå ri-inä metagia kå ringana na thithi ä tondå gä thithi we ndå rä må ndå wa merä rehe matano na å gå rä re andå angä ana mwehecimima we nä ngiri we nä ngiri rä u ikä å shenanigans icio rä må ndå rarä ha må ini 1.3B rä we mwene ena kä agä korwo icio ararä ha må ini na ararä ho iki wa må rå we na må ini å cio ndaroka kå ina må thenya må gima nä ndagä ka ciganona agä korwo ithuä no na ithemba rä a mwana wä ra aini magå kä re o rä o mathiagä ra kä maå ndå kainä karahikire kå u rä ahikä tio nä mwanake å yå rä etagwo na Dika Merchant na korä she is the daughter of a wealthy pharmaceutical mogul oguo na korä mathiacemanirie Mirema Drive nä wakä igua no mbura ä raura iria-inä ya ä thaa 11:38